Ngatho muno ni undu wa gucoka SAMIDOH nionania mibango na ni mibango ya umboka thutha wa gucemania na Fred Matiang'i na mbica ciao makiri hamwe ciakorwo igithie viral. No before gutariria kiria kirathie na mbere between SAMIDOH na Fred Matiang'i, etekira gutano on your notification na gusubscribe niguo hingo ciothe ugakoragwo ri wa mbere gukinyirwo ni video citu. Despite makinya maya SAMIDOH akinyukitie na career yake ya uborithi iria muigite hatikaini ya kuohwo kioho gitanyihiire miaka 2 ni undu wa gugikorwo agitiganiria duties ciake. Ni kuri mawatho mambikitwo megie muborithi gutiganiria duties ciake, na nikio bosses za SAMIDOH maragikorwo makiruta warrant yake ya gugikorwo agikio ngono na guikio thiini. SAMIDOH ni akorirwo akirespond kuri ndeto ici ciegie bosses ake kuruta marua ma akorwo akinyitwo, and he seems very unbothered, akionekana tatari na mibango ginyagia ya gucoka guku bururi-ini any time soon. Currently SAMIDOH ni arutete timetable yake kuria US akiuga agukorwo na shows cia back to back kuma tariki 21 mweri uyu wa June ginyagia gatagati ka July, koguo akera bosses ake yeye yuko busy. Bishano ya SAMIDOH na Fred Matiang'i niyo yatuma andu meciriria ati ni aretha giti gia gisiasa kama 2027. Also gitumi kingi gitumite andu meciririe SAMIDOH ni siasa arenda kuingira ni his move kurega fio kunyitanira na thirikari ya ihinda riri, even after Kindiki gukorwo akimusamon kuria Karen na gukorwo agithie mugaru na maria mothe makiaritio kuria Karen. Andu mageciriria arenda giti kia mubunge wa kuria Oljororok Nyandarua. Kanyoni wa ngetheri no ene mwana thina ciganagwo ni arume